Ja sam vam rekao, ponovit ću vam još jednom, da je neko pucao iz zvučnog topa, ne bih bio predsjednik ni dana više. Zato smo pozvali i FBI, i FSB, i pozvali sve službe da dođe da utvrde. Ali vi mislite da će Bortnikov da vam stavi potpis na nešto što je laž? Da je sve hteo da nam pomogne, a on je profesionalac. Izvukao bi se nekako, ne bi stavljao svoj potpis, jer bi znao da će to neko jednog dana da otkrije. Pošto nemate šta da otkrijete, jer zvučnog topa nije bilo. A mogli ste da vidite i tačno kako se to odigralo na snimcima po prvi put. Tačno u sekundu sve uvezano. Ali ja tu potrebu za razvijanje mržnje razumem kada to dođe od vlasnika koji želi da bude vladar Srbije, a da se nikada u Srbiji ne pojavi, da nikada ništa osim uzimanja para građanima Srbije nije ponudio, ja i to razumem. Žao mi je što vi morate u tome da učestvujete, ali ću uvek sa najvećom pažnjom i sa najvećim poštovanjem da vam na svako pitanje odgovorim.